Yatoso na Kaswa of Akko Circuit Court nso edunipa bi a yesiso se wo se wo ye national security for akoto aposi for ekokomo mu enso no military for nan so yeja won ma military police se wonye wo mu hwehwemu efa kwashi abe ye chieftaincy sensem no a ekoso ho no Se yebeka yadom kase yebo mamane se asrafo enan bi sanso na national security operatives mienu bi Mbodwase district police command no ekire wonomo wabra no gosusu se wonomo eboa ama wosi hene ewo awutu kwashia be we nam so ama wonomo tibdi asem no kopie mu wo Kaswa of Akko Circuit Court eni otemofo wotene adwamu ahye se enipa mienu ano wonomo ekire se wodi wondwuma se national security officers no wonfa wonomo kotwa posifo ekukumu na asrafo nan na wonomo so eka ho no wonfa wonomo ema military police na wonom so ento hwehwemu so emfemfiri honomo na wabra koti ekọ asetena wie ya ne panyin edema Kaswa asafo members asafo supinipa nka ehwetwenkom no kire se national security for 2 no de omodoma court amamara mande wo na soldier for 4 no yenti so mara mande wo yenti ase because untimi aban ahyewo atare se we asle ni Emma Ghana. Na mi nim say soldier for so mutimi hye uniform koye langard aduma. Yenti ase nti yenti say soldier for no so ye do makọ court amama remando ma. Yenti ase o. Nti yesre Ghana ban. Omwan. Nenso se wonomo ebo aposifo etirisui sanso na wosan fasa konya no so ede aba wonomo abaso se eni otimi aboa masumdwe edi hene ewo kwahye bi kro no emu. Kwashabe ohene wo ho ohene wo kwashabe e frenon 9 atopi kobna atopi kwashabe the 7th osaye lawyer oye boundary chief ma ewutu traditional area na atopi oni mranti no wama ya famra na anhye yensem nyesa anka de besi nenso no ofre Kaswa police for Mbodwase police for omo bai amambaji asojafo ne national security for nambaji yen omo efi yensem na modo mo Mbodwase police station ampa Mbodwase police for no omaya de